Igama nguNomvula Mguni, MP wakoBulawayo, ku-Media Committee la ku-Foreign Affairs. Lingasitshela ukuthi ku-Foreign Affairs yini esikutholile njengelizwe ngomnyaka 2024? Umnyaka 24 ube nzima ngenxa ye-drought le bikhona ngoba umuntu wonke ubengani use-concentrate ekuthina abantu bazakudlani. And also ukuthi ama-bills awahambanga ngendlela okumele ahambe ngayo nge-first session. Sengihope ukuthi nje wasesingene ku-second session ama-bill eParliament azahamba ngendlela emele ahambe ngayo, amaningi aphutshe ngoba akusebenzeki nxa ama-bill elokhu engakadluliswa eParliament. Njalo siyahope ukuthi El Nino le khona ayisiyo le efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lo mfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyeleyo ukuze abantu badle. Yikho esikukhangeleleyo for 2025 ukuthi izinto nje lokwenza kwakhona kuzantshintsha. Le Parliament kuzasebenza okulungileyo okufunwa ngabantu ukuthi imithetho ilungiswe ngoba ilizwe kumele lisetshenzwe ngemithetho. Lithini isimo samagetsi? Selikhulumile ngodaba lwendlala amanzi. Isimo samagetsi elizweni ke? Isimo samagetsi senzima kakhulu nje ukubona ukuthi amagetsi ake acicha ngevini ngesikhathi bekungabela ngaciche ngaso siseParliament emzwana ubalwa umthule sethula ibudget yakhe. Angikwazi ke ukuthi umthuli njoba bengingekho kade sisibhoda ngemedia ukuthi ugcine enike abantu bezamagetsi imalini eParliament. Njalo bengicabanga ukuthi siduba ukuthi sikhangele endaweni eyodwa kanti ke kule methane gas eLupane la emele ukuthi ngasiyazama ukuthi sikhuphe khona pha ukwenza ukuthi incedise amagetsi akhangele kuphela into zokuhambisa imitshina emikhulu okunjengabo izindlini ama-household land sikhangele into ezinjenge-methane gas kulokhu bese importa igas siyiletha lapha i-LP gas le esebenzayo ngibonani kuba cheap ukuthi ngase yazithathela eyethu ekhona phela uPani. Kodwa into yena le isifakiwe kakhulu eParliament bengihope ukuthi uhulumende uzayithatha ayisebenzise. Ukhona onye lingathanda ukutsho? Ngakutsho nje ukuthi njengoba sisiya kukhisimusi abantu bazigcine kuhle bangenza izinto ezingabafaka ezingozini abashayela izimota ukwenzela ukuthi sihlangane futhi kunyaka ozayo sisebenze sibone ukuthi singalungisa njani izinto ezihlupha abantu. Ngiyabonga.